da sve pozdravim. Evo, nakon 33 godine velika pobjeda sigurno. Velaš nije bio tu toliko, vidjelo se malo u početku. Nervoza, u pasu, u predaji, sigurno mali grčki od igrača jednostavno nisu napravili stvari, ali s obzirom da je ovo prva utakmica Veleža nakon dugo godina, prva utakmica mnogih igrača nakon dugo, u stvari u karijeri, nakon dugo imamo Radovca tu, Mandžušića koji su nastupili u evropskim utakmicama, ostali su znači prvi put tek igrali u evropskim utakmicama. Tako da zaista moram biti zadovoljan. Sigurno da ono čime mogu biti zadovoljan je zadnje 25 minuta kad smo trebali da postignemo još, ajmo reći, bar jedan pogodak, da stojimo malo više prilika izuzev pred kraj Radovca glavom i Edene Hakovića u zadnjoj minuti gdje su bile iskreirane dvije prilike, morali smo puno ići, međutim puno sjeckanja igri, puno ležanja. Onda se mi čudimo VH ligi, evo kolega Zlaja, mene počinje ovdje kako se leži, pa šta ćemo danas onda pričati o ovome. Znači jednostavno to toliko sjeckanje igri, toliko svaka prilika se koristi da jednostavno ne možeš ući ritam. Kad vam kreneš da daš koji pas bude out, pa gol out, pa grč, pa sve to je ok, sve to sastavni dio igre, sve to dozvoljno, međutim dosta nas je to poremetilo i samo, evo, hoću još jednom da ponovim, nije uvijek naše najbolji. Uvijek mi pričamo naše najbolji, ima i bolji. Da se nekad čudimo kad to pričamo, uvijek smo mi najbolji, sad vidite da nismo najbolji. Ne trebamo sebe osuđivati. Veliko hvala navijačima, znači veliko hvala, ovo je večera bila veličanstvena utakmica, veličanstvena atmosfera, na 0-1, nijedan grubi pobjeg, takvo bodrenje, takvo navijanje. 8. mart 2019. zadnja utakmica protiv Gorca i sad danas je 8. juli 2021. Znači to je veliko, 20. stvar, pardon, izvinjavam se, znači veliko i jednostavno bio sam impresioniran i ja na početku, ježio sam se na neke navijanja, na neke pjesme, da mogu misliti kako je bilo igračima. I ovo priča, ostali kući i meni ostao kući. Cvijanović, ali nije mogao da igra, znači ovo je definitivno njihova najbolja postava i slobodno učite provjerite sastav, provjerite protiv Maribora, pa ćete vidjeti ovi koji su igrali protiv Maribora, broj 9-10 bili su na klupi, broj 6 ili 8 vezni, to je to što imaju, igraju cijelo vrijeme zajedno. Kažem još jednom, ponosan sam na igrača, ponosan sam što smo ostvarili jednu veliku pobjedu. Samo trenutak prije pitanja, izvolite pitanje. Evo, vi ste se prvi javili. Hvala. Samo trenutak zbog korektnosti pravo. Sljedeće pitanje. Zlatko Hasanbegić, portal Sportske vijesti.com, Meridian Sport BiH. Feđa, prema mom nekom razmišljanju, ja imam osjećaj da ćete vi mnogo lakše odigrati u gostima utakmicu. Prije svega, to baziram na činjenici da ste upoznali protivnika, da ste shvatili da ste ipak i bolji od protivnika. Ne znam, volio bih da čujem vaše razmišljanje na tu temu. Slažem se, upravo se slažem. Mislim da sad ćemo biti svježi i upoznati za jednu svježu utakmicu i najbolje analizirati na svoju ekipu. Do sad imali smo, ajmo reći, gledati utakmicu protiv Maribora i onda gledati utakmicu protiv, ne znam, Plentora, Prvenstvo, to su različite utakmice. Neki drugi fudbal, kad gledaš njihovu ligu i kad gledaš vamo Europu, puno se više bore, puno su bolji, tamo, ajmo reći, nekako malo to ide sporije, puno su oni konkretniji jer su zaista uz Linfield najbolja ekipa u ligi, sigurno, znači, i tako da i ja se slažem, znači slažem se samo prije svega. Zvončio sam izvoj iz dva razloga, prije svega dobio je žuti karton, tako bezazan, znači ne možeš daš protivnik ono što on najviše traži i to takva situacija za koju jesam poludio, jer to je situacija koju oni traži, ti želi da dođu svi u 16 metara, da ti daju dugu loptu, da tu se onda hrvaju, kako bi se reklo, traži karambol da opcaju i ti nikakve znači situacije bezopasne daš njima tu. Onda normalno znao sam da drugo po vrijeme ponovno moramo igrati na 35